وزیر هرم کردستان نێچیروان بارزانی بۆ مەراسیما میاد تدلى يا ماشاءالله يتسم سر نفس قداوية معيط طيب جالي خوندكارين ويم باكوري با راستي علاقك Nıkanım kaltağım alat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Eğer bu ülkede Kürtlerin meşru temsilcisi olarak gösterilmişti. Bugün ise sizin bölgeyle ilgili özel bir ekonomi politikanız olacak mı? Hatta ben namaykidin Erşadu, Baktavar ben, Hevara ve Bkhir. Teşekkürler Ömer Sönmez, Kürsan 24 televizyonda. مرحبا دم باش شاخي بخير قالي هفالن هيجا هنا حمو بخير هاتن كانالا منا يوتيوب هكا هنا مادبن برنامج بريس كورت دست بيدك دفي باش عول دا از دخوازم خو بدم ناسكرن برنامج بريس كورت و برنامج كجوابه از كيم دفي برنامج دا از چه بكم وجبو چه از دركتم پیش بریوه از بکرت کرمانجی خو بدم ناسكرن بله از روزنامه‌گر عمر سولمز جه سال 2012 نوور و 8 سالن دناو مدیا و راگهاندن دامه دست پیک دا لبینگوله لچولکه دست پر روزنامه‌گری کر و دمه بینگولن سسی هبو یعنی دنگه بینگوله ملوه در دست پر روزنامه‌گری کرد د سال 2014 دا از درباسی TRT کردی یا دیاربکر بوم بشاجی جه سال 2016 و حتی 2018 لTRT کردی یا انقره من پیشکشوانی نوچین سرکه نوچین نیورو و هر وان نوچین ایواره کرد. جه گلان 2018 نوور واجی کرسان مستشاره دا کار پیامنیریت کم لانقره. پکی از چه بکم به برنامه پرس کرده آرمانجا من چیه؟ از هول بدم که روجوا سیاست نافخوی یا ترکیه، پولیتیکا ترکیه یا دروا هر وحال سر روجوا پارتیان سیاسی بتایبتی جی روجوا پارتیا دموکراتیک گلان HDP روجوا هداپاره روجوا پارتیان کردو کردستانی دا چه هیه هر وحال سر پارتیا نو بتایبتی جی سر پارتیا gelecek و هر وحال سر پارتیا دوایه از هول بدم که جه انقره پایتخت ترکیه چه آگاهی هبن چه معلومات چه کولیس هبن هم لسر سیاست نافوی ترکیه هم جه سیاست دروای ترکیه از اجبوه راگهینم جه انقره بگمان و تموتم دروجه و همه دا مسئله کرد و چاره سریع جبوی هبه کیجان سروکو سرکرده کیجان ریوبر چه گوتن پارتیان سیاسی کیجان پیامیدان نخواستم جی روژین سیشمه دکم جوینا پارتیان دا سروکن پارتیان سیاسی کیجان پیامیدان کیجان مساج دان هر واد سوسیال مدیا دا دجواتا کردان دا چه بوی روژب کیجان مجار درد کم پیش چه بوی توپیک ترند وکیدن از د پرس کرده دا چه بکم Boncuk nivîs û meqaleyên balkêş yên medya Kurdî yên medya Tirkî de çi hebûn ez ê wan ragînim hewl bidim. Naû dizanin di hefteya borî de min pirsa Kurd çareseriya pirsa Kurd her wiha gotinên Erdogan ku gotibû li Tirkiyê pirsa Kurd nîne min ji çar serokên partiyên siyasî yên Tirkiye pirsî ji çar serokên muxalefetê pirsî min destpêkê de ji Elî Babacan pirsî serokê Devayê dûra min ji serokê Saadetê Temal Karamollaoğlu pirsî piştî wî jî min ji serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve her wiha serokê Partiya Demokrat DP Gültekin Uysal pirsî niha bi saya medya Kurdî em dibînin ku li hemû paytextên cîhanê pirsa Kurd meseleya Kurd tê te rojevê tê pêşiya serokên cîhanî li Enqerê jî ciyekê wek Enqerê jî Partiya Muxalefetê her wiha Partiya Desthilatdar ji ber medya Kurdî neçarin ku bi pirskirêka Kurd ra rûbirû bimînin dema pres konferansan da em hewl didin ku wek medyakarên Kurd li Enqereyê pirsa Kurdî ji wan bipirsin ka hûn ê çawa çareser bikin derbarê vê mijarê de hûn çi difikirin niha di medya Tirkî de dibêjin rojnamegeriya Enqere yani Ankara gazeteciliği ekolü dibêjin ekoleke bi rastî jî giring e nexwasim jî kesên ku li Îlefê li zanîgeha Enqerê di beşa rojnamegeriyê de derçûnin ew çêtir wê fehm bikin vê yekê lewra kolana Rûzgarliyê heye ku navenda medyaya Enqereyê li wê derê bû niha tabii dema Osmaniyê da ji ber ku İstanbul yani Baba Ali paytext bû hemû medya hemû navendê medyayê li İstanbolê bûn piştî ku bû paytext şûn da êdî Enqere jî bû navendeke giring ya medyayê lewra hemû em bêjin navendên partiyên siyasî navendên sazî û her wiha wezaret hemû serokvezîrî serokkomarî li Enqereyên ji loma jî çi derket pêş rojnamegeriya Enqerê bi kulîs û malûmatên xwe derketin pêş belê me vê bernameyê ewil ya ku
پرسکورت دست پێ دکه لە پارکە کوولیە کشاند ئەو پارکەکە گەلێکی مەزنە لە ئەنقەرێ ناهێدی ئیدی ئەم مساعدە جوە بخوازن لێبەلێ مە ڤیدیۆیەکە مە ڤەتەرەیەکە بە زمانی تەلەڤیزیۆنێ مە ئامادە کردیە ئەمێ وی تەماشا بکەم بە قاسی دو سێ دقیقە وێ چێ ببە پشت ئەزێ خاطر جوە بخوازم سپاسیا و هەمیان دکم ماڵەوە ئەڤا هەکە و عەجبان دبە هەکە خوۆشەوە چوو بە هەندکارن لایک بکەن بەعەجبینن پارڤە بکەن لا لێدن جی بیر نەکەن ببن ئابۆنەی کاناڵا من قربان كرهاتي يا كرهاتي خيرات اسلاماتي اترن كريهاتي خاناس كرندا يا تابا نزانني مقول قندنا قربان زافزه تام جشتنا تشنا كاسي مالفراتنا جشتي قال ابيرن مرا قربان مرا ماجي جمالي كنا خانيا درد ما پره کستانو درد ما رشید به کرمان بی لولا دیار ما خید بی ناسید مگه سینام بابا سر بی گنده راست کنی یا سینام بابا کریا به قلت زفزه چه ما قوریده که لو من كان جبلاني درا فنارني زيارات زيالنا يولو يوزن بياز ياز دايله قوينا قوزو سازن yatırdım ben bir ustaya mektubatım çocuklara postaya kurban نكانم طالتا مالاتليم دانم تون دايم دان نكان